Evar baş Kurdistan, evar baş temaşevanên Çarpel Medya. Em careke din bi bernameyek nû ya dengê diaspora bi we re. Îşev mijara me ji çand û zimanê Kurdî gotinên pêşiyan e. Gotinên pêşiyan di ziman û çanda Kurdî de ciyek taybet û mezin heye. Bi piranî li Hawîrdorê Kurdistanê di zimanê Kurdî de di nav jiyana rojane de kêm zêde metafor û gotinên pêşiya tê bikaranîn. Wek nimûne dibêjin bi xweziya dest nage ji keziya. Mala pîrê stara pîrê ye. Siwarê hespê xelkê herdem peya ye. Aqilê sivik barê giran e. Cerê avê di riya avê de dişkê. Tiştê bû nededû. Dijminê bavan nabe dostê lawan. Ku mirov diz be şevên tarî pirin. Bila dil bi dil be lê bila tûrê parsê li mil be. Belê temaşevanên hêja. Mêvanê min yê îşev ew di zaroktiya xwe de hatiye diasporayê Almanyayê. Bi metodek nûjen û guhertî gotinên pêşiya vedijîne. Gotinên pêşiyan mîna helbestan li gel muzîka Kurdî dibêje. Bi vî hawayî gotinên pêşiyan ku beşek pir girîng di çand û zimanê Kurdî de ye bi hezaran Kurdistaniyan dide hezkirin guh û dilê wan tije gotinên Kurdî dike. Mêvanê min bi rêz Güney Özdemîr e. Xêr hatî bi rêz Güney Özdemîr. Ser çava û çawane başin. Gelekî spas her hebî em başiya we dixwazin gelek spas dikin ji bo beşdariya we ya îşevê bo bernameya me dengê diaspora hûn dîsa bi xêr hatin. Gelek spas dikim, gelek memnûn. Ez jî gelekî keyfxweş bûm ku îşev ez bi we re me û em tev de karibin ser gotinê pêşiya çend gotina bêjin. Belê. Em ê têkevin nav behra derya gotinên pêşiyan bi tev temaşevanên xwe. Beriya em dest bi sohbeta xwe bikin, em bi vîdeoyek te dest pê bikin hema çend deqeya ji bo temaşevanên me bibînin. Belê. Camêr ji destên bêbexta dimirin. Dizî diziye, çi hêkek, çi gamêşek. Rûto, xeberpûto. Erd birinc bê, av rûn bê, ku bêxwedî bê zû xilas dibe. Heta keça mîre ku dergûstiya wezîre, piştî mêr kir êxsîre. Gotina xweş bihara dilan e. Ez dibêjim çi, tembûra min dibêje çi. Derdê keran kertiye. Dilê ku xem tê de nebê, bi heft daholan şa nabe. Bi nanekî tu nandar nabî û bi darekî tu mêrxas nabî. Yew bila aviz bê, kengî dizê bila bizê. Ne mêrê şermok, ne jina kenok. Belê. Bi rêz Güney Özdemîr, ez bêhtir him li ser navê xwe û him jî li ser navê temaşevanan pirsê xwe dikim. Li vê carê ez pirsa herî merak dikim, dixwazim dest pê bikim. Bêguman temaşevan jî veya merak dikin. Tu di temenek gelek biçûk de hatiye diasporayê, tu hatiye Almanya. Ev xebata te ya xwandina gotinên pêşiyan ku beşek ji çanda Kurdiya kevnare ye. Ev merak ji ku hat, çawa bû?
كتلفي ألمانيا يكو بحزار كيلومتر جي كردستان دوره أبمرغ چوا دست بکر آگوتنی پیشیا. بله گلک سپاس دکم. سری ده یعنی از وی بیجم از وکم بیجن 14 سالیا خواده من دست هلبست آگیریا. بله. ام بیجن گاوا کو تو هلبست آ کردی بنویسینی گلک تو گلکی لیکولی نجیل سردیرو که خواه بکی. یعنی تبینی بیرا خواه گوتش کودی هاتی. بله. یهود هلبستوانی بریاتا چکرنا. تچه دکی گلی تا چشتت خوازه روژه که از گله که عاجز بوی بوم وجه گوتنی پیشیا وک مینا که هاته بیرا من میکولو آنی بیرا خواند ولو الاستودیو بوم هاته بیرا من مگو یعنی اسکارم لیکولی نگیل سر گوتنی پیشیا بکم دکو او انسانی که از عاجز کری بریا گوتنی پیشیا از دنگی خواه پیام خواه بشینم جیرا مجیوه اولو چند پیفدان هفدو مخاندن بشای گمین بو پشتی گوسا چندک دان هفدو ملیکولین لیکر ممیزان وک کلموزیا یعنی هنگی لیکولین لیکر درکتن یک دو بو هزار بو 10,000 بو 30,000 بشای کمین دما ما پار وکر مجی ولو وکم بجن بو کیفا گل جیروری مگو عمر بیر دبیلی دل بیر نابی ما نوسا امامی حاجی گاوا ما پار وکری ممیزان گل جی حزدکه یعنی شوها میمیکا شوها گوتنی پیشیا ملوی دی فهم کر پیویست بکو ام گوتنی پیشیا بزمانی یعنی بدنگی خواه بحلبسکی بخوینم لی اما تجارا من گوتنی پیشیا خیرا نکرن یعنی ام بجن ناف دروکا چاوه بیم موسا خواندن جارا جی ام بجن هنک جوا گوتنا تین رخ نکرن جی اما نیمنن گوتنی پیشیانا بیرکا ما یادا با پیرین ما کالکی ما آنی نسار زمان وک نقش کورانه گلک ام هلبستوان یعنی ام بجن هنرمند و گوتنی پیشیا جارا به بیر بینن تا جوانی ما وصا پرورده ببن زانبن گوتنی پیشیا چشمره گوتنه چشمره هیلشنه یعنی تکو جواکا منج به پرورده ببی یعنی وصا شپونتانه از کارم بجم چه بو پشرا بو مسئله که اوسا که از تان سر بسکنم و بش از دمشینم یعنی من هدف اینگی کربو که از 10 بشا بخوینم من هم 7 بش ماندنا ما 3 بشی من خواستک هبی از اولو بردوام جی بکم بله بگرن دما که تا دست بکر لکولین تا چاوا دست بکرن تا چافکانی خواه جی تا چاوا دست خستن وقت زانه گلک یعنی ام دزانن که گلک پرتوکن لسر گوتنین پیشیان هنه گلکن از بخواجی من پرتوک ننویساندنه لی 25 سالن از گوتنی پیشیا کم دکم جبرکو از پرجوان حز دکم لو ماجی از ایرو بدلخوشی بتر به برنامه بریو دبم جبرکو از پر دلشادم که کردستانیان ما دستاویجن چاندو هنرا گلی خواه دیروکا چاندا خواه و گوتنی پیشیان جی یک جوانه از دیسا تپیروز دکم کارو خباتاته لیت زانم که بله گلک پرتوکانه گلک کسا میلاوان لسر هایی کم کرنه تخوگیان دی گلک پرتوکان آن همو پرتوکان او چاوایا بله یعنی ام بجن سری دا وقتی مگوت از 10 بشا خوینم متگو ازش کوده یعنی انبارا مل کوده یا از ایوا 10 بشاش کوده بینم حال که الگورا 10 بشا گوتنی پیشیال جمعتونه بون رابو هر بشام پار وکر مشگل خواستن مگو یعنی شپیر که خواه بپرسن در دوره خواه بپرسن هنش خیرات دیو باوه خواهش مر بشینن و جوک خالی هاتن ام بجنش هر هرمی هاتش زاخو هات دهوکی هات
اش آمده هات همو داری کردستانی هاتن بله پشرا چکادی جی مقفز کادی آوید مگوتنی پیشیا پیدا کردن ام بجن کت مسر مال پر کردا لکود گوتنی پیشیا هنه ملیکولین لیکرن دوی دیرا ایدیم مپرتوک جی خواستن ایدیم مپرتوک جی بدست اخستن مخواست ایدی از بگه همه بنویل کود ریا حتی هم از بجم 50,000 گوتنی پیشیا یعنی رقم پیدا بوا یعنی هیا بجای معلومه او 50,000 جی یعنی من از نکارم همه بخوینم دوی آرمان جه کم هیا از کاری خواه بش دمشینم یعنی از بجم از گوتنی پیشیا 10 بشا بخوینم از سیوی دکم که خورت ما جوانین ما چاف خواندنا مبکن یا دا بجن چاف خواندنا هنکی دی بکن دزوی کاری پیروز بکن بلکه جمع خوشتر بخوینن بلکه آوائه که دی بین نزمان بلکه ملک تئاتر بین نظر زمان بلکه سینما کل سرچه بکن یعنی جیانا ما که ام بخوازن پرورده یا جیانا خواست بحی دانن ام گوتنی پیشیا زانبن واتا و زانبن ام جیانا که خوش بمشین اتفاقی جید به چه ببه جواکا مجوی پرورده ببه نبمن یعنی ام حمود تف دا یعنی ام بجن مثلا بلکه جوانن درکه گلک شما خوشتر بکن یعنی آرمانجا ما وکو و جهنک دست بگیرن بردوام بکن و ام بجن اف کاری کو جوانا یا دا ام بجن روشنبیرا نویسکارا گیری گوتنی پیشیا کوم گیرین چاپ گیرین بیروز هم بش ناخل بر وطاوین کو چتکو سار کرنا اواجبر چو ساکریه کو جوان و بین سر زمان جواکا خرابیجن ایرو اجی ویدکم و صبحی از پیوی ما کو گلک جوانی نو در کفن دست گوتنی پیشیا بکن با تی واجی گل را بیجن بله تقول دپو انبار مخزناته بحزاران قلتنا بيشيان تكون كرنا تبخوجي قلتنا كوم دكي يعني وقتها كنت تشتاق غريب ورا قهتك تبخوجي يعني تبخوجي هي كوم دكي يعني نها من وقت كوميسيونه كي اشخار آواگیریا دوست من حواله من روشنبیر يعني بجن هلبسوان بشکا از بخوینم مثلا و کمیسیونه دا درباز دکم مثلا از دخوازم تشتاق شاش نوی گوتن جارنا بشه یک دو من گورا سری خواهد شکرن بلکه دیده غلطین چه بون لنها کمیسیون های مثلا بجن گهدار دکه هم بجن واتاوی چیا ما ام روزا خویا ایرو ده بخوینن ویل سردلی گل چاو دانی ریاکسیون آوی چاو بیم ام سر بله تلجیه که ویدیو بله تدویدیو خود تدبیجی اوین لباجار تبحثا ولاتي اوروبا دکه تدبیجی اوین فلان ولاتي اویل فلان ولاتي اوی و تجتمع شوانا تپرسیت تدبیجی اوین لکردستان چیه چه برسه هاتن جان و جیانه چیه؟ گلک برسف ددن یعنی او گوتنا مخاندی تدی نه یا کردیا مش زمانه که ام بجن یا ولاتا که دیا بجه داویاوی من مپرس کر یعنی کل کردستان اوین چیا هنک بجن دنگ بیجی هنک بجن ایخانه هنک بجن اوین هنک بجن مموزین یعنی او کو انسان سر بفکری حقیقتا کردستان اوین چیا جبروی دبیتش جانا جواکا خواه بپرسه یعنی جواکات تا حقیقتا جاوه جواکات تا اوین چیا یعنی تجمع بپرسه از عجبا ازی چه برسه بیدم یه دیه چه برسه بیدی جبروی یعنی ادخوازم حتی گودنی پیشیا از واتاوا نابیجم از دخوینم واتنن هنه گاری پرتوکه که سر واتا که وری نویساندن جبروی اکی او انسان گهدار بکی شخوره دفکره دبیجه واتاوی اوه گاره نبوی واتجی بی معنی کادی شخوره جی داخل گلک کرده چه جبروی اکی از جانا دبیجم یعنی گوتنا دبیجم یه واتاو ازان بیکارید بن را بنویسه هنه دبیجن یا ما واتاوی فهم نکر معنی چه بو اره گل آوه ده گنی دماغو آف گوله بمینه گنی دبی واتاوی چیا نسل جدید بله
بله باشه وک هر کاری که مرا بزوق بکیف بجدل دکه زحمتیه ویجی هنه زحمتیه تا چبون یاجی چنه ده واره کم کرنه ده یاجی ده گوتنه ده یاجی ده فام کرنه ده یاجی زحمتیه تا چنه دوی کاری ده بله سری ده ام بجن گوتنه پیشیال بر من وک اوینه گیا اوین دریایا اوین یعنی که دل خود برده توشتکی لبرتا گلکی حسانی دین یعنی دما از گوتنه پیشیات اینم سر زمان از گلک به اوینی دخوینم ولو دخوازم یعنی دیده کلو جان ببم لگورا پیوا با آخوم جبرویه که گل مثلا جمر دشینی رحمت دی باوی همو از پاسیاقا جوار دشینم یعنی چی از آنن دشینن جبرویه عیشه من بچکی حسانی دکن لملی زحمتی جی مثلا چکوت به دنگ خود خوینی معلومه سرجی دنویسه گوتنی پیشیانه یه رخنه دکن هنا یکو فهم ناکن و رخنه دکن هنا و یکو ام بجن فهم دکن و رخنه دکن هنا یه فهم بکن و رخنه بکن جدایا یه فهم نکن و رخنه بکن جدایا بجه جار ناجی هنک جی رخنه نجه خود دکن مهوش وی کاری خواه سار دکن یعنی مهود بجیا من اف خدمتک گوتنی پیشیا اف جامری کو اف پرتوک درخستین چقدر گوتن دیتن من چقدر تعب بیره دیتن بلکه 3 ساله خواه بیره دیتن گوتنی پیشی ما کرنت پرتوکه که ده وشاندنه از این رو وی پرتوکه دوکم اد بجمیا چما اف پیواه نخصیت ایده یا بریان ها 300 ساله بله من بگوت انا ریاکسیونن جگهدار و تماشوانان ین ارینی و نینی چنی یک گشترتین هما بیاف گریدایی بله یعنی ارینی zaten gellek keyfa geldik u karek olsa dest bekiriye gellek keyfa vati u dixwazim berdevam jî bibe û heta li hêviyê ne beşa heştê wê kengî derkeve ya dî wê kengî derkeve ev jî moraleka gelek qeweteka mezin dide min û ji milê dî ve jiya ku em bêjin mesela karê te sar dike wê rexneke ka bê serî wê li wê dê nivîsê wê bêjî mesela çima te gotiya jin yani başa ku şerm bê ya ne mi gotiya bele ne mi gotiya gotini pêşiyana ez wer tênim ser ziman şter ne lazim e bavje derekî vê henek civaka me de em bêjin mesela maniha jin kiya ma jin ne dayika min e xuşka min e hevjîna min e metka min e xaltîka min e yani em bêjin ewlî jin pêşiya her tiştiye ji boî me jin her tişta ji ber wê yekê gotini pêşiya gotina dibêjin şerm xemla jiniya tiştek divirdenîna yani gelek yani mho feminist jî bê gelek mho ne gelekî feminist bê gelek mho yani sînorekê mho hebê yani ez dîrê tirsem ser jina bêjim rexne dikin bêjin çima ser jinê dixwînî ya ma jin neya vê civakê ma nexwînim gelek بله گله هنگوتنه پیشیان هنه جانا لگورده مانو دکارن بیمانه یا بیواته ورن دشونا تاثیر پوزیتیو کارن افکت نگاتیو جی چیکه من بگوتانا تو سرپیهاتیت ایواره هنه که هو تشخو بحث کر کل سر yani جالیه جنا بله چاونینن yani ام بیجن mesela لویدر دبیجه جن جیانا ماز نخوینم yani ne gotina mina gotine pêşiyana û rast e jî yani bê jin jiyan nabe bê mêr jiyan nabe yani bê jiyan jiyan nabe yani demek ki hatine gotin û cihê xwe de na yani ku ho wat hewa bifikirê yani me got jin bê xelat nabe ya da bê qelen nabe ne hew qelena ku ho bêje zî kulmek zêr dim danim ser masê û ez ê çim jinê kirim ne bi wê watê gotina yani mesela ez empatîkim ez îro me berê xweda mala we ez mêhvanim ma heme destvala were mala we yani heme ji xwe de jî hat dibim em herî
جنا جامره کی بخوازی کجا جامره کی بخوازی یعنی پاردون مشاج گفت کجا جامره کی بخوازی ما گله کی نابی من نفجو وک قلنی تی حساب کردن يعني بري قلم بوانا خلات ديارية yani gelek ne bu vati veri film kiren yani nef vata ku mhoy biçe hafqa çıqa zere hem beri beli ulo bu ama haji te çku te xwaze yani huna çi mir na xwaze mo çi jine xwaze rastan no بله yani mxwahe ne bi hiç yeki çuy mir xwasti u rojek ulo veri ku her mir bixwazin dise de ve yani xalata ki bibin mala mir ra bejune be xalata wa بله از باورم تماشاوان ما یاجی تماشاوان تا وقتی که تو گوتنی پیشیان دبیجه وقتی تگاف کردن جی گو ریاکسیونی وان از باورم نه لهمبر گوتنین پیشیان ایکو لدمانونا که یاجی دبیجن چما گوهرین چینا بس دیروکا چاندامه گوتنین پیشیان از باورم گرک تو حوجنا که هر گوتنی پیشیا جه تماشاوان مر zaten em hemû nabêjin belê ez we gelekî fêm dikim yanî menha behqala 50,000 peyv kir zaten ne mümkün e te hemûa îro bêhne ser ziman tu nikarî jî û ez wê xwe re jî nabînim lê evê ku ez dixwînim zaten em bawer bikin em jê digirin û ya duyemîn jî evê ku ez dixwînim باور بکن یعنی انسان واپیک بینن وکا وابه مشن باور بکن ولاد جوی آوا ببن و تفاق جوی پرورده ببین نه گوتنی من گوتنی پیشی یعنی گوتنی پیشیا گو ایرو امد جیانا خود بمشینن باور بکن امی ولات خوشی آزاد بکن و زمانی خوشی آزاد بکن یعنی گوتنی پیشیا دبیجه زمان دولت آوادی که راستا اما ام چه دکن ام زمان خلقی الخوا دکن بزمان خلقی ام سیاست خوا دکن ام زمان خلقی شرع خوا دکن ام زمان خلقی چکا زمان خلقی ام دبردن اخوا و ام دبیجن نولا ام ولاتا کی جد بازنو ساچه نابی اولی دویت زمان خوا دی درکبی شاش کردی بشغله اما بلا زمانی تبی جبرویه اکی از حالو فهم دکم مثلا از ایرو زمانی دیجی زانم اما از وی زمانی وی چکه برد مخوا گوشت اما از برد مدجمنی خوا هنگی او زمان مباش آنیه سر زمان جبر وی اکی یعنی جواک اما ام بجن والید لمملکت تدمیزین زمانی داگر کرد که یه دوی خودت زاروک خارد شغلی yani be çeka düşmün dverdi xwa ya bu çeki berde düşmeni xwa hege işler lazım bete berdevi ne berde xwa kembaxiye ku zamanı xwa na şagali ingi az wet bejim yani dve zamanı mhobe yani şaj bir şagala endik zanıba ama disebla zamanı tabi yani mesela bejin zarokta ya xwa hat mevetri yani باور بکن درا علی دژم جی یک کرد لیتنه یا اما ایرو تمام هو گوتنی پیشیات خوینی هگر کو دل زمان خوینه در کویت نتشتکی yani بلد تکس خسوری نمیزین یکی کو زمان خو نشغلی نه آخری سر زمان خو جان نگی او انسان نبیتشتکی اجیده ده هر کسی ده یعنی کی جان ولاتی بی اولی زمان زکماکی زمان دایی که بله ادوی فکری دمام بله لسر گوتنی پیشیان گلک جران کسین که به کردی مزن بونه گوتنی پیشیان ده ناف کردی خود بکارتینن پر بکارتینن لی او شانسه زاروکی که به کردی و چند کردی مزن نابن دوی وارده تنیه النسلين نو قالوا شو خاصة ما قوتنين بيشيا دقرن آنجي فام دكن آنجي تام بقرن تشاوايا يعني توك yani ye çuyiş xwa çuyiya yani em bejin mesela yeko asimle buyi yeko em bejin zuhati guhartin jera wakat tjdiwala kira beji wakat ashkuzanım تحت kira beji يعني تبيجي بله
نه یعنی مثلا تقولتنك كردي بيجي هناك دكن هناك دخن ياجي تبيجي جري عبيد ريا عبيد إشكي ياجي تبيجي چزانم مروف دز بشوي رش پرن و نسلينو ايكو جي چاندا خدور و چه خاصی فهم بکن گلو يعني إنها مثلا چاند و هنر ایرو گلکی دست روشن بیرا دیا تحلبسوانا دیا هنرمندا دیا رومان نویسا دیا ام بجن سیاست مندارا دیا ایرو مثلا عمل سیاست اما میزینا آخلا بی ترکی دیگه يعني از چه خاصیش و باورک میوی کود پرورده بکن جبوی که مهو پرورده ببی گوتن پیشی عادت بیجه زمان دولت آواده کی یادت بیجه تفاقیش زمان دست پیده کی گوتل زمان خودی درکتی چگاه هری مزن زمانا جبرویه که گوت ایرو سر گوتن پیشیا لیکولینه که لی بکی توکه گوتن پیشیا بمشه خولو پرورده بکی جواگه خولو پرورده بکی يعني يرو تدبيني مثلا قلك او هنرمندن هنا ام بيجن يعني هناك وسترانا كردي ويننا سر زمان ودبن راجي بيجن قليبا ما دركت زمانه كدي وبتركيب نويسن يا دب عربي يا دب كردي نويس دب كردي قوت يب كردي پیام خو بنويسا يا دب اشكو زانم دب كردي هلبستا خو قوت او چه معنويات بتركيب بن راد نويسي ها تقارید بن را کردی بنویسه جبوی کوتت بجید شوپینری من ترک جهانت که بجید بن کردی را زمان آلمانی جی بنویسه تب ترکی جی بنویسه اما زمان خواهد دهایی که نکد بن زمانی خلقی دا بلا زمانی تل سر زمانی وابی بلا قلیبات تجیب کردی بی بلا نویسات تجیب کردی بی ها هنگی تهنرا کردی دکی یعنی اف خاپانده نه اف نه بوی هنری دکی لیب خوده هزار هنرمند جهانه یعنی هم بجناق برواد طاوینن کردی دشن کردی دنفیسن کردی دخوینن یعنی امیرو او ماموستین منه یعنی هم کان مصابیشن بله ام الفيديو دنجي تماشا بكن يكوت گوتنين پیشیان به موزیکا کردی دبیجه که گر حواله منی رجیه عاقل تاجا زیرینه دسر هر کسی دنینه چو سفر هاد دی سوکی کری بری دار لسر کوکا خواه مروف لسر زمانی خوشین تی تشت چو نده دو چه دگری لکاش ببینی خونین شاش دست رحت سر زکی برچیا بلند ننیرا کور نکوا جیر آوه در آوه ده دشکی حتی کفا دست رش نبی دعما دف خوش نابی گرم داره نش داره بی دار پوچ نابی گانیا تجی آف و خوار گمار نکم مروف جنان ترکی خواه تیر نبی جی حوال خواه تیر نابی گورد جه خواه باشا کوچک کوچک میا البر دری خلکی دعوتی سیلا من گورا لیجمنتا چیترا سوار حسب خلکی هر تم پایایا بله هستش گلک سپاس ورده دبیجه سوار حسب خلکی هر تم پایایا یعنی تچقا سوار خلکی بیت هر تم پایایی و جا اوی کو زمان داگر کرا بخوشیرین دکن بلال وی پیوی بحسینن نما گوتی گوتنی پیشیانا یعنی هر تم پایایا دبیجه وقتی که زیر مروب هبه مرا چما تنکی خلکی بخواه بکم او گوتنجی هیا من برنامه خود بیست
بله تبحثا ریاکسیونا کر ریاکسیونی که اشتراتین جبر کت دخوینی و گوتنی پیشیانی تا گوت ریاکسیون جنانتین مگوت ام چند گوتنی پیشیا لسر جنا بیجن هر برنامه ما لسر گوتنی پیشیا دبیجن جن ستونا مالیه شیره چه جنه چه میره آوابونا مالان دست جنین چه دیه جن بخوازی میر دکه وزیر جی و رزیل جی جن هنه برانبری صد میرینه جن هیا گلا میره خویا جن هیا گلا میره خویا جن کلها میرایا جن کانیا جیانه جن هیا جن کوک هیا جبو میرا جواد بیجن میر هنه میر خاص هنه و همو میر نابن شیر و هر قاضی بخوا رازی افجه هر دیاجر تیگوتن لو ما جی يعني جبو جنا نوانا تنه به هزاران بصدام به هزاران گوتن هنه جبر که جن بشک مزن جیانه و تایبه جیانا کردی بله ام ورن سر گوتنین پیشیان لگور هریمان که فرقیت نشان دادن اکی پرسکا مجوه هیا وافقا سر جنی خواندن بله yani mesela هاون از پرسکی جواد کم چه دویدی ده شاش هیا افقاسی و خواندین نوا واگوت نادا همو راست من وقت جند بیجیان تو جمع جنین که تماشا دکی دپرسی نه از جواد پرسم جمع دپرسی بله از دگوتنه پیشیان ده تو شاشتی نابینم جبر که گوتنین پیشیا لهر دور دنیه لگور دما خویه لگور چاندا خویه لگور دیروکا خویه جرنگ جیانه ته جرنگ چاندا جیانه ته مرد کاره هر کس جالیه خوده رخنه بکیا جی شیروه بکه یعنی راست و شاشیاوی از بجم تونه تشتک لگور مراست به از لگور مراست به کار لگور حوالک منی دنیجن شاش به يعني از نكارم بيجم راسته او نكار بيجي شاشه ايش بوجي از برصفات نكارم بيجم ولا راسته عن شاشه يعني مثلا ام بيجن وقلت يا جن هيا بصد ميري بله مثلا باور بكن قالك جرابي بله جنن هنا از شخص خواه نكارم بگهم گوزك آوا هنا ام بيجن ايرو نوا شورشا کرداده ايرو جن ایرو مثلا جبوی ما جانی خفه داده کن ما تکاری ببیوه کوا یعنی از سر خود بیجم وک میره کی والله از نکارم بگم گوزه کوا هوشیدی شنو شیره یعنی هزار میری تینه هنگی یعنی جبروی یکی دوی جواک اما یعنی یا کو ام بیجن حالو بیجن یا سر جنی وی نبیجه وک وینا گوت یا جن هنه جن کوک هنه یه جن به من گوتیه پیشیه ما گوتنه سرسری ما لیه جن کوک دوی مو بلا خوش واجی بده مو بیجه خوده هونجی خواه جن حساب نکن یعنی مو کاری بیجه میراجی هونجی خواه حساب نکن گلک میر کوک جبلا خواه میر گلک حساب نکن گلک جارا ده مناقشه جنوب بانا گوتنه کردی بنا ام هاتن مجاره گلکی خوش گوتنه پیشیا چه خاصی دولمه ده چه خاصی علی کاریامه ده که ام وقتی که خود پارێزن جی یا جی وقتی که ام بخوازن خو ifade بکن تشتکی زلال بکن دیسا ام علی کاریه جی گوتنه پیشیاتین وقتی که میر بیجن جن هنه جن کوک هنه جن جید بیجن میر هنه میر خاص هنه یعنی نکو میر هنه میر کوک هنه میر هنه میر خاص هنه بله یعنی هر گوتنه پیشیا بکریمتین به هر هاوی بله yani usaya yani bejin jiyan nabe yani dve em vefhem bekin yani jin dahi ka iro yani em bejin mesela ze çaval diji jina tişteka galet bejim yani peşiye meji tişteka galet ne gotna tişta cihe xwada gotna bejin gelek jin brube rasta teyro bejeka feminist gelek feminist yani feminist ve femke ama gelek feminist fem nake ya beje çavajin brube vallahi gelek brube zilamji gelek brube
يعني مثلا ها جواك اكيد انا بنا مهواني تات نوا جواك اخواتا شغالی هشک در روی مهوان خواهد در روی حوال خواه ادامه مو بجی او چند سانه که بی رو بو یا دا چند سانه که بی رو بو یعنی گوتنه پیشیا از اولو دجم جی یعنی گوتنه پیشیا چه گوت من از اولو دجم دبیجی مثلا زمان دولت آواد که اجل زمان خواه خواهدید در کبم راستا ایرو گوتنی پیشیا دنیای ده جو سا گوتنا جهان همو سا گوتنا نکو کال که متنی گوتنا جهنک بیجن مادم کال که ما سا گوته بون چما ولاته ما آوا نکرن اوی که ولات دخواستن آوا بکن وا گوتیا وکه ام بیجن مالا مصنا قاضی محمد دبیجی دجمن ببی چجی یعنی چج وره ببیجی باور نکن تاویج گوتنه که پیشیا یا گوتنا سروکه که میا سا گوتیا دبیجن هگر دجمن لسریا و بپرجی دسرده در باست نبن بله پیشیوانه ما گوته یکوش دسته دجمن خرابی دیدی گوتیا یکوش شر کری شروان وا گوتیا نه ای خانه چیا گوتیا بله دبیجن گوتنه پیشیان وک گلک جارا وک شیرتانن کمرو زاروکی خوره دما مره زاروکی خو کردی به چندا کردی مزندکی مره وک شیرت اجوان دبیج وک نمونه دری خو رند کلیت بک جیران خو دز در نخه دجمنه بابان نا به دوستی لاوان حوالک من هبو بله دگوت کال من بک گوتنه پیشیا بکار بین نه دکاری بپیوه سر گوتنایی بنه گوتنه پیشیا بو زلال دکر نمونه ددا نرینات نها یان گوتنه یعنی پیوستی اما بگوتنه پیشیا نما یان جی ام نه حاکم زمان خونه لوما ام گوتنه پیشیا کم بکارتینن تدبیجی چه؟ نه دولت خلقی باتفاقی آوابونا دولت خلقی بزمان آوابونا و دولت خلقی بگوتن پیشیا یعنی هر شقاره گوتنا یعنی درنا هلبستک و هلبستوانکی بوه سلوغانا وی ولاتی او ولات راکریه بوه هلبستی ایرو گوتن پیشیا ایرو مثلا مانه هما دبینن ام نوچات خوینن کردت قرقا هفدو دنا با عمل ویده چت بیجن عمل بیجن یا دجمن ببی پرجی سرا درباس نبن درباس نبن یعنی بگوتنا دجمن یا داد مثلا از نها مثلا وید بیجم اد بیجم ای سروکی ما یعنی از حرمتا مش حموارا چه ببی بلا کرد هفدو نکوشی تجارا گوتن پیشیا یعنی کاری وی داقی هر سر دلی یکو تخوازه خرابیه بکه بلکه سر دلی ویدانی وی کشتنی نکی کشتن خلاص بونا مایا و ام هفدو بکشن خلاص بونا مایا جبر وی گوتن پیشیا ایرو ام گوه خوابت نیدا ام بیجن ام ایرو سمکوی شکاکی بحسین صبحی ام الپیاما شیخ سعید بحسین مثلا بیجی اسیوی دکم نویه من محفدی کار ندرخن اشترا بیجم قاضی محمد بیجی دجمن ببی چه جی باور نکن اتفاقا خو خورد کن زمانی خو خودی در کن ام بیاوا بکن امی غلاطا آوا کن افا گوتنا پیویست ام واگله کی بینن سر زمان سر جواکا خو پار وکن سر دلی گلی خو پار وکن گلی ما ایرو ام بیجن مثلا یعنی بخمگینی دبیجم یکی دگرتی گه ده سروک کی ما یک چو سر دلوانیا خو یک تنی مایا وی کتیت قنجکا یعنی هر دوراوی دجمنا وجه دوی ام هفدو راکن دوی ام شفدو را دعا بکن دوی ام شفدو را زانبن ام خوشیا هفدو بگوتن پیشیا اولو ام جواکا خورا بیجن پرورده بکن یعنی نه هستنی ام حمود هفدا یعنی از جاره که چون مملکت از میزن مملکتی که ده پیوه ترکی نزانی و بین جمع هفدو از میزن مالباتا خود ترکی داخون یعنی موچاوه کاری زمانی داگر کر زمانی دجمن یکو کال که تکشتی تلخواه و شیرین دکه زانبا اما نبرده خواه
بله Yani veti çekaviya desti te de berdavi. Xwe bize fêm kirin bije ez heme zimanêm heye zimanê min zimanê te dewlementtir e vê bêja. بله Yani diçe bi zaroka yani ew zarokça wêş ku zanî ev gotinê pêşiya wa tewa çiyam. Ne pîrka re ben cêrbêjî ne kalkê re ben cêrbêjî. Ji ber wê ev xebat dikeve ser milê me civana. Dikeve ser milê me rewşenbîra helbestvana. Yê dike yê nake jî divê em wa jî şiyar bikin. Em bêjin çekê dijmin xwe neke xwedê ne tiçeka. Xwedê ti pê nabe tiştek. Dibêjin emrê zimanê biyanî kurta. Zaniba ama ewilî zimanê dayika xwe. بله تو د داویا ویدیو خود تدبیجه مینا پیشین ما گوتنه گوا از بمرم از خمه ناخم جبرکو از تیر بزمان خو پیویم افجیج دجمن رنما گلک پیشی ما وره گوتنه سروکی مره بری ما وره گوتنه و یا هرم بخوار هر بمره یوم بخوار ببنجی که حتی نهاجی هاتی ام لگورویجی دهرن Yani ez vab zanistî dixwînim. Yani ne ku yani em bêjin mesela ji bo ku keyfa hineka jêrwerî ez bêjim bila ew ku zimanê dagirkera halûl xwe şîrîn dikin demal mebhesînin bêjin meyzê ev ciwan ev ensanî henê îro Ewropayê de mezin bûwa meyzê ne çixal zimanê dayika xwe dibê xweyî yani hev qader yani dibêjê yani enha tiştekî ji wer bêjim ez bi were kurmancî neşaxilim niha ji dêla vê bi zimanekî dî bişaxilem bêhna min ê teng bûba ama heta hemû zimanê dayîkê neşaxilê mesela bi devoka xwe dişaxilim heta ji min tê yani ez zimanê bêjim rehsen baz didim şexaliya xwe de yani herêma me çawa çaxile zû çaxile ام نکارن تخمین بکن تو شهره میم هم تنه کردیا تی زلال و دلال گهدار دکن و هم گوتنین کردی گوتنین پیشای خوش تی گوهیمه زلال تی گوهیمه بله گوتنین پیشیان لهن هرمان فرقیت نشان دادن رزگونی هلبجارتنا گوتنان دوک سینونیم و خملاندنا گوتنان گوتنین بکود گوتنین دمانه گوتنین تازی مستهجن دما تو دردکوی هم بر تماشاوانان یا تو ویدیوی خود چه دکه تو دفکر رپرتواره خود هنه گوهرتنا چه که هنتشتا کم بیجی آن نبیجی جبروان سدمان تسیر ارتا دکه بله çawa yani em bêjin mesela gotinê pêşiya li gora herêma devok jî tê guhartin ji ber wê ez heta ji min tê ew ku ez wata wê fêm bikim wê gotina pêşiyê fêm bikim ev bi devoka xwe dixwînim yani te dî mesela herêma zaxo devoka wa cida ya herêma bînku em bêjin çewlikê cida ya mêrdînê cida ya ji ber wê ez bi devoka xwe dixwînim yani em bêjin Kurdiya ku em bêjin herî werî fêm kirin çawa hatiye nivîsandin ez dixwazim wisa bixwînim weke we gotîn yani gelek gotin henim hûn nikarî bixwînî yani belkî ciwanin derkevin wa jî bixwînin xwedê bike bixwînin hene gotinê pêşiya nayên gotin bi rastî ya o mîrasa xwe em hûn ji xelkê re bernadê îro mîrasa çawa insanekî te pê re dîdiye kiriye pirtûk yani çi dîdiye gotiye gotinê pêşiya neyê dêwbavê min ê kalkê min ez ê wa top bikim ferqanî nekiye navê ne gotiye ka eva henê ez nikarim weke tenha wek gotî müstehcena na tu dinivîsê ev tu tasdîk dikê ev malê kurdewariyê malê dêwbavê te ye bila veşartî bê bila hilandî bê bila gelê te zanibê ha tu bi kar nayîne ew tişteka diya ama îro til kultura hunera Ewropayê meyzênê çi ji dêwbavê wa kalkê wa mîrasa wa mabê top dikin yekî derkî ve bernadin divê em jî wilo bin yani ez wisa difikirim Kan binaran ez bawerim vîdyoyek me dîdin jî heye a ku tu gonên pêşiya dibêjî em temaşe bikin bi hevdûre Nav ji mal çêtir e
و دلخوشی جزیر چیترا گوتن پر و بیرا نابن هوالو برا گوتن رحتا کرن زحمتا گوتن کی مری را کرن گو مازی چیا گو کی مال آوا کرن گو میوانا گو دارو بفرهاتتا گو هگر دستیوی نجم با برینا من وی نبایا گوتن گور چه ماستوی تستورا گوت از جکیسی خلکی دخم گوتن ترزی مالاتا بار کر گوت و از و و درزی دما قیز بوم میر بوم دما بوک بوم وزیر بوم دما کتم بن دست میر پیر بوم گو دل نشوطه روندک ناشامطه ده دنیای دا من گلکی کرا کار لی من هندک جی خوار مگو چافسوری جی کسی را نامینی چاوی من یاو هر کس کار شیرتا بده لی هر کس نکار نان بده حیا پشتا دوه راست ببه هنگی دنیاوی راست ببه جپرا پر دچن جهندکان هندک دچن بله جپرا پردچن جهندکان گلک باشن یا دما از گلک جارا و ویدیو تکرار گهدار دکم گلک باشن ایرو حوالک من تلفونی مکر کت از البرنامه شبنرم هنگی که دگوت امی بارش کارتین مشخور ویدیو ودکن هنگی که واره خوش تگوه ما وک ملودیه یعنی دنگو گوتنین پیشیا و با کردی جی چنده کردی وک مرول لموزیک گهدار بکه گو عملی گهدار دکن براستی جیه که خوشیه من یک دناف من گوتنین پیشیا یک دیت دبیجه آزادی نیا کسیه لیجبو هر کسیه کلو ویا الگورده مانوی آنجی برده به یه هیویدارم کبم به یعنی گوتنی پیشیانه یعنی ام بجن مثلا هگر تو بخواه ایرو در دیرو که میزینی کاوای هر دم مثلا ام بجن هیسی کار ما چما ام بجن اسیان کرو و حتی انها نوروز بیروز دبنو مثلا وی آزادی خواست سوده یا مثلا ام بجن ایرو انسانه که مروفه که بخوازه آزاد ببه حولی دیسه دویل زمان خودی درکوی داویه اوی زمانه امتين سر زمان بنقها هر تشتي زمان بلي تو قوتني بيشيان ين كردي تو ألمانيا تو بيه ألماني جي مخايسة دي كجلو يعني يواجه كوم كرنا بن قوتنين ما دي ألماني دي جي هنا مقابل دشبه هنا هردو يعني قال لك قوتن دشبه هنا هردو حتى مثلا يكا أمريكانا بيجي هاگر یک بيجي تبتكري مراق نکه یعنی نکه سری خدا گوه خواه ندیده اما کو پنج بیجنه تکری هرش خواه کرتانه کی بکره زانی وجه جمعجی و ساد بیجن وجه امین زانی یعنی کیز جمع کی بریا وجه هنگی داگر کردنه کردستانی داد بیجم هموش کردستانی برنا یعنی مهول چند داخواه هنر خواه کفن ببی خودی یعنی افته چه معنی مثلا ام بجن ماموستا گرناس گوچر حلبس ناد نویسی از جارنا 10 جارا یک حلبستاوید خوینم وارن سر حلبستاجی بله لواتا واد میزینم عینی و گدنی پیشیانه یعنی حلبستی وی روژا ما پرورده دکی جبرویه که مثلا گلک هلبستی ماموسن هم مثلا کم کرنه که از پیشروجی ده بخوین ابزانستی ویده کم
بله پێویستە دوا هەلبەستا بخوێنی مهم. و مامۆستە کابوران سمۆژی مثلا بێژن لەما گوتت کەvê nava helbestî wan hûn gayîş nav derkevî hew qebûhat henivîstina û bi deha helbestvanî wisa bi hezara helbestvanî me wisa hene بله ام ورن سر هلبسته جی نابینا ته و هلبسته چاوایه از دزانم جیم دبینن که هلبستین گلک هلبستوانین کرد دخوینه و تو خوش جی دخوینه دستو هست خوش بن لی ایتا چوانت تو جی هلبستان دنویسینه یا جی بیجن پروژه تیا دیم چیه پشتی گوتنین پیشیان که او قصید تدلیم خوش کریه بوان gelek spas kim serî de ez helbestvanım yani em bêjin îro ez gotinê pêşiya jî bixwînim ez helbestvanım yani em bêjin min 14 saliya xwe de dest helbesta kiriya ha ez helbestvanım ama helbesta me baş e an xirab ew tiştek adiya ez helbesta xweş dinivîsim an xirab nivîsim ew tiştek adiya ez wê nikarim bêjim baş an ne baş ew gel تشیروه نه belê خوش نخوش lê em bêjin mesela 14 saliya xwe ez helbesta dinivîsim di pirtûkê min hene mixabin me ticare qalava pirtûkê xwe jî nekiriya pêwîst jî nabînim yanî û berhemeka min a em bêjin helbesta beriya 15 sala min derxistibû û em bêjin wek 10 sala min dev karê helbestvaniyê berda yanî em bêjin wilo xwast 2023 de dîsa ez li helbestê vegeriham mixwast vê carê ez wek projekî bibim proje yanî ne helbesta xwe bixwe helbesta helbestvanê ku ji gel re çi pêwîst e wê bixwînim بله ji ber wê yekê ez helbestê jî dinivîsim û helbesta xwe dixwînim jî yani em bêjin mesela me bi helbesta emrê min dest pê kir sînor dayê ez ê herim mesela helbesta dibêje dayê ez ê herim ez hêvî dikim ku hûn piştre lê guhdar bikin ne bi xemgînî min nivîsiye min gotiye besa îdî ez ê biçim ez ê biçim zaxo ez ê biçim hewlêr çim Amedê yanî ez ê biçim şoreşê yanî ez dibêjime dayîka xwe besa hete bi kengî ev me robostî dît me ev derdît ew derdît besa ji ber wê yekê ez niha mesela helbestê helbestvana jî gelekî tênim ser ziman بله weke min gotî gelek helbestvanê ezîz helbestê xwe çiyênin derfeta min çê nabe ez her helbestî bênim ser ziman lê ez her helbestî jî naxwînim yani helbesta ku ji gel re pêwîst bê ez wê tabi helbestî geldi ki bele belê yani ez lê kolînê lê dikim haya min ji me heye ez çi helbestê dixwînim beriyan ha mesela helbestek mamoste Etnan Doğan hebû dibêje binivîsîne pênûs ser keça Kurd hatiye nivîsandin ama li ser kîjan keçê ew ê ku berê xwe dê kendîlê xwe di daleqênê jiyana xwe bi dawî dike ser wa me xwand helbestek gelek bi wat hebû em bêjin mesela helbesta mamoste Kamuran Simol ser enfalê hatiye nivîsandin pirtûkeke ez ê hemûyê bixwînim heta niha min 2 beş xwandiya yani hedefa me ew ez weke gotinê pêşiya di 12 beşa de xilas bikim lê ama armanca me çi ye ku ez vê enfalê bi dengê xwe bênim ziman ha 10 insan me guhdar dike ha 20 insan ji min re ew nepêwîst e ew ojdanin ku ez helbestvan bim ez bêjim ez helbestvanim ez ser xwe ferz dibînim ez bixwînim ji ber wê yekê weger ku min ha pêş ve ku ez helbestvanim heqê we jî heye hûn bêjin hati kîjan êşa me têne ziman te qala çi dike ji me re divê ez bikim divê ez yani êşa gelêm holkûdê bi jana wî kûdê bê helbestvanî vî welatê jî li we dê bî ez vê dikim ez zêde dikim an kêm dikim ew dew tiştek adiya
بله من لسر ام دیسا وگرن پروژات یا خواندنا گوتنیم پیشیا که جبو من گلکی بالکشه تا گوت 10 خالن 12 خالن 10 ویدیوان گوتنی پیشیا وقت 10 بشا مکریه آرمانچ کریه پیشیا خواهد اما پیش روزی ده پیویز ببی کاری ببی 11 12 اما وقتی مگوتی ایرو انفال از دخوازم یه زانه ام بیجن گلک هنا و یه نزانه جی گلک هنا ایرو ام انفالی و حلب جا تبلی هف دکن چکو عینی ساله بون انفال بن سها حلب جا دا وندا بو یعنی حلب جا جبوی کو بروژه کی ده بو ایرو بیرا کردستانی حموا ده اما انفال عینی ساله دا بهاره کی ده دست بیده که هی سالا خو نقدان دی 183,000 کرد جمل صدام و دی کشتن رقمک پر مزنا جنتین فروتن زاروک جوان ساغی بن آخد بن یعنی گاوا از وی انفال دخوینم یعنی کو از حسر خوانینم یعنی نو نخوار دمکی اوجدانج بینی بمرانی نو از نکارم بخوینم نکارم بینم سر زمان جانا اصلی ده لال دبم جبرویه که از خوازم وی انفالی بدنگی خواه بینم سر زمان و از دخوازم که پشتی بخوانجی از دخوازم یعنی که روژه که ببهیزم هنه که وی دیسه انفال خواندین از پیکله که کیف خواش بم اب سر محموه بدینه نه سر متنی یک و هل وستاد خوینی یه استرانات بیجی اد بیجم مثلا تدی گلک نها درکتنا بناو محشوبه سترانا خراد کن اد بیجم مادم تو دخوازه هنری بکی ها و هلبسوانی تا تیرن تجینا هلبستی واش خورا بک ستران بخوینا انفال بخوینا روبوسکی بخوینا گلی زیلان بخوینا درسمی بخوینا یعنی دیرو که همه همو هنرا بله تنه خوازم لزده بکم انفال نایش بیرا کرن و نهاتیش بیرا کرن جبرکو انفال به حلبچه بداوی بو حلبچه بجاره که ده تراژدیک جنوسیدک بو انفال بسالام سیستماتیک بو از باورناکم تو کرد وجبیرا بکن لی بیگمان وقتا جی گوت یعنی هر دوی ور زمان جبوک هر دوی اف ایش اف جان اف جنوسید زندی بمینه جبوک جبیرا نبه جبرکو نا جبیرا کرن که گنای از لسر هیوین تیج وی پروژه تای خواندنا گوتنه پیشیان وکو جدلت دهات وکو تهیوی دکر پیک هات گلو از بارم ریاکسیونین پر خوش دست پیکی جی گوت هاتن یعنی بدلیت تایه یعنی تو تفیکی یه داره خو گرت از واره بپرسم گلک سپاس دکم یعنی گلکی بس از جی ممنون بوم یعنی ان بیجن مثلا هر بشک ایرو لسر مدیا جواکیج ملیون آدبورن یعنی ملیون ایرو انسان واگودنی پیشیات حسهن جانا چاوه محیستر دکن یعنی اد بیجم اف کاره که پیروز چاولو حالو جه خواه گر یعنی آرمان جاته کو جه خواه بگره کو هکر حرس مهوره هبی گلک چاوه مهو جهیستر بکن وجه هر بشک از پارد وکن باور بکن چاوه محیستر دکن از بواره گهدار دکن از جار نازل سر قنال خواه پار وکم از این میزینم گلک مال پردیو پار وکرنا از بیجم ها میزینا دمکی تو کاره که باش کردی بکی یکو جه فایده ببینی هنا یکو بخواه بجه هنک دویجن ما امکارم به دستورات سر مال پراخ پار وک یا نیامنه یا ویا مجوره خواندی تلکود پار وکی پار وکا یعنی از گلکی پی سرفرازم کولو دگه ملیونا و هر 4 پارچه کردستانی و یل کل اوروپا دجه وجه اف سرفرازی که گلک مزنه و از بینم واروجاجی هنکی گوتنی پیشیات خوینن از پی گلک ممنون دبم یعنی نکو ام بیجن مدرخستنا مبرنگه که دیه بدنگ خواه هلبستی خواندیه لسر دلی گل دانیا یعنی یک کال که منه مثلا ایرو جدیلا من رخ نبکم لهرن کال که خواه رخ نبکم لهرن سکول هوا بیزین تا چما بگوت نشاج نویستیا
يعني نقول شاشن القولها وهناك بيجن شاشن لين شاشن بله وقت ما دست بکشی گو گتنه پیشیا نه کسی نه یه چاندا منه کس نه بر پرسیاری که کنگی چی گوتیه لی مهم که اموان بکار بینن امواج بیران نکن و اموان زندی بهیلن ملت يعني گرینگی آوی امج بیران نکن از پرسا داویش تبکم پروژه انتین پیش روژه جبلي خواندنا هلبستان وكيدن چه هنه يعني قالك هلبست في الشام هنا و هلبسوانا وهلبستي مبقى واز بين مسار زمان مثلا مبيجن جبوي دايكي هلبستك ما آماده كريا جبوي باف ما هلبستك آماده كريا قالك جبوي باف ناخين هلبستان بله ام بيجن سر مثلا بطيبتي هلبستك اخوش ما مستقرناس کوچر نویسیه سر جزیره بوتا پیش روزی دست خوازم هلبستی بخوینم ام بيجن بریان ها ذاتن هلبستك اوسا نتو لسر باجار ولات ما خوانده بو لسر دل گلجی گلکی دانی گلک هلبستك اخوش بو از دخوازم يعني به هلبستی روژه کی به قسمت حكى عمري ما دريج بيمون زاني بوت خاصشيان بكي روجا كي ولد خيالا من اوا كو ازويها البستي بفستيفال لكا كردادا كردادا حمارة بدنجي بلند عرف خدي از كل كي تخوازم هاو قاسي خوشه يعني دبيجي اي موشا من بيجي ازبني يعني هاو قادر ولاتي من بمشيرين كروي هالبستي باجاري ولاتي من بمشيرين كر يعني دبي حق ولو پینوسک خورد هات یعنی ویساندن یعنی پیوه دیدا یعنی از ایرو بجم از این لیکولینی وگه گودنی پیشیا لیکن وا پیواز پیدا ناک بله حق قاسی خوش نویستی ها بجن ها او هلبس ایرو الجمع نه آماده هکت هلبس بخوازی هلبس که ما مستکاموران سمو الجمع آماده کریه که اجواره بخوینم کرم از نه بخوینم کرم بکن بلونی او ازم از لحینی ها دنگ دارستان زلالی آب هاتی خاقاندن افسانه حنبیزا دروان ایشال پشکن و شاردیما از قیرینا حیرسا دلیه پالینا دلوبن جحرا مار هزار درانی جیرا دوی قحبگن دمه توزا لپی کروان دخوازن مایی چوک دربدری ریا هیلینی غندا کریمه از دقا شرما دیروکه جیانا تجی ستران نگودی گریگا گوریا به کسان یه گلد جوان ده هشک بویمه از زاروکا مال زاروکا ملول ده دستن ماسی گرده ماسیه که بیاو مایی لسرگزگروک جینه سرمست شروانیا جینه ما و مینوشا میخانا باجار لال نیچیرا رحیبا سمری دلگرتی دلبرا باجاری انکیدوی زخروسیما بله سپاس هلبسته گلک بواتیا از جیانا خواهی تدبینم بله بالا ردشینت دماغ يعني بارم بالا تماشوانين تجي كشاندية جهنافا دلي خواه هلبست جي وقوتني بيشيان جي تدخيني مروفي حسكرنا تايا زمان كردي دبينه وز هيفي دارم اف حسكرنا زمان كردي لبا همو كردي لهر چرالي كردستاني بتشوك مزن حسكرنا زمان كردي هر قشبه بيوستي هاي كم زمان گلک سپاس کن گلک سپاس کن از
تپیروز دکم سپاسیات سپاس. دکم جدلو جان تو و همو کسین وقتا که دستاویجن چندو هنرا کردی زمان کردی بزمان کردی هرچی دلوپک بجی از ده برنامه ده لباته تجی و همو کردستانیین که به چه رنگی به دلوپک وان که بیابن گیاشت به زمان کردی چندا کردی همیا پیروز دکم و سپاسی دکم جدلو جان و کردک هر مالا و همیا آوابن از سپاسیات تماشاوانین مدکم که به چارپلمدیا برنامه دنگ دیاسپورا ایشف بمربون بتبینین و بسلاوین و بهبونا و کیف خوشن گلک سپاسیا و دکن بریز گنی ازدمیر از گلکی سپاسیات دکم که ایشف دما خدامه و ملسر کارو خباتات هستین تا کردیاتیت ما صحبت کر به تماشاوانی خوره بار وکر سپاسیات دکم و هر مالات آوابه گلکی سپاس از گلک سپاس دکم و از بریا و سلاف خوش راجیرت شینم یکون ها کار دکه و از گلک سپاس دکم جبوی کوهون جبوی کردواری کارک و سپیروز دکن و از سلاف خوش گرم یکون ها تماشت کن و پشر تماشت کن یعنی بلا گلمه و سازانه به اف گوتنی پیشیان از جوارت اینم سر زمان چید به جان هستی شاش ببم لی خودی بکی ام شاش نمینن او جی گوتنه که پیشیایا برویه که ام انسانن هگر خطا که ما چه بو به و چه به معفو بکن دنیا گلکی پچوکا و جیان گلک کرتا یعنی از نخوازم توی ریدا چطنه که شاش ورنه فهم کرن شاش ورنه گوتین از بینم سر زمان اما هم انسان هم کارن شاش ببن خودی من شاش نهیلی انشالله آمین گلک سپاس سپاس تماشاوانین هجا ام برنامه خواه به هلبسته که بدنگ برزگونه یزدمیر دقدینن سپاس بول ما تماشا کر حتی جاره کدن بمینن ده خیر و خوشیه ده باجارین ولات من پیتختا دلان بوستان و باخه بشتل و شیلان و گلشن و شاخه سور آمد لسر دل ما وک مهر و نقش و نشان و داخه بختورن ام گلک شانازن خودی ویجه و چاند و آوازن ام به پیتختا بازی کره دوست فرقین رنگین پر سرفرازن خملا بوطان یک جه شرنخه جیای جودی خدای رخه آوا جیانش بند زیتن صد خوزی بوان کسی جه وخه جزیر نسیبین خشکو برانه ناو دنگی وان گلک گرانه سرهلدانا کرد جوان دست بکر بوم شمال و شوق و چرانه گرک و هزخ دگل کر بران لسر سری وان بو مجو موران لبر فرمانان سر نتواندن مزگین بدن سوران و گوران مردین باجار خون و خیالان خوی دیروکا هزار سالان او شازاده یا پشبری دشته اوینا دل میرو قرالان باجار سرت واری کارکران کسرا دل ولات پروران لبجنا بوتان کمبرا زیره جمره بوی کلها کوچران سمسور جبو معار و ناموسه جدیرو که شمال و لوسه هگر تی بوی تو ببی حاجی هر سر نمرود روژ راموسه ای جولکا من بوکا پش پرده گل جبونا تب کلو درده توی دایکا خیری درمشان چاو اف گلوی دفشت برده گذب شوطی سر هفده پجی چیاو بانی کرن وک رجی مرشو دیرسم هی برین دارن ماجبیر دبن قدو کم کجی بلش بو ما ببی وک درسه دیلوکو دگل خربتو قرسه خملا لبجنا ولات منا نیشانن سورن او باجار هرسه گلیه بتلیس آسی و کوره
به قصر و خان و کله و سوره بتلیس شونوار خان و میرکان خودی دیروک او بی قصوره رحا باجار پیخمبرانه هیلک قرجداغ یک جی حرانه بویه لاندگا ریبرین مزن وار پیشنگ و جنگاورانه بهشت لسر روک جیهانه تجبه اوجی باجار وانه کلها سوبار و رارتو مدان کلها شرف و یا سرهلدانه باجار شیرین باتمانا منه شنگ و شپال و جوانا منه سمبولا ویجی نفت و پترولا زیر و صدف و مرجانا منه چوم چول مرگی لبر زوزانان وار هنر و گانیا هوزانان رندی و خمل و خیلا برچلان تنه بپرسن جوان شورزانان دنگک وهاد جهیلا آگری گوتن گلی مبهف شوری بریار گرتن لهمبری نیار و گرو گشکن آره و مری ای موشا دلال بیجه از بینی چقاز بیدوی گاواد کنی آواکانین تا بناو و دنگن حیراناتن کرد و ارمنی من بادا عشق و خارج کاسه حاتم ملتی دگل سواسه چون مرزنگان تا ارزرومه جرگ من کت بردو داسه عفرین جبو متم حیث پشته وار جیان تفده سرشته خمیل جباخ زیتونان لوی جیهان بو مبهشته نخشا کردستان یک جی کوبانه جگل مره کلو کووانه دایکاش بو آزادی خوازان باجارک به شرف و شانه حسک و آمود چه خوش باجارن جبو کردستان او دگوهارن اویندار لبردل جار و مستن جبو چار هیلان خوش دوست و یارن قامشلوکا من باجار دشته خملا اوین پرل تخوشته جبو دلداران تو هر بهاری مهری جانی بو سیران و گشته دیرکا حمکو باجار منه گازی و پشت و زنار منه دل و جگر جرساس و پولا کلم چاوه نیار منه سر نیسان هاتم شنگاله بهارک پرخوش هبو ساله چوم توافا سنگالالشه بوم حیرانا و خطو خاله گلیه دهوک پرشین و شنگه دهوک باجارک بناو و دنگه او خمروینا هیلا بهدینان فستان بجناو دوزده رنگه زاخوکا من پر نازدار و نازه آکر کلیل کا دل ایازه از اویندار ولات خمه جخوه آمدی هیلینا بازه نازنینا من سرکوفی زیره کلها دلداران نوجی حولیره شنگ و شپالش بو کردستان جیهان توای حیران جیره کرکوک یا منه گفنو جمیجه دل کردستان جور تاویجه او رومت و هینا کردان دجمنج بوی سرمست و گیجه شار خوندن سلیمانیه جبو زانین جموکانیه آف دده باخو باخچه هنره حسرت دل شیخ خانیه شار کرمانشان خملا ولاته وار مدان لروشلاته آر عشقا فرحت و شیرینه جای بیستون برج و کلاته آلا رنگ دل سنیدانم دریا هنر اسب دزانم آواکم کوچکا میر اردلان مزگین بدم مستور خانم سنگا ارمی بوستان و گله وار جیان بهارا دله
ورمی استرقا لروشلاتا جبو کردستان هرگش و هلا محباتا من زندان تبادا سنگات دیس میدان و قادا دوی پی تختا قاضی محمد افگل تجار دفجتا برناده دلو جرگ لمن تفهاتن صوتن دبيهن باجار من قد نگوتن رومتا من حموشارو گن نتين كرين و نتين فروتن پیلان جدل من آویتن در هاتن هناندن اف بندو هنر دلو پک بوج دریای عشقی خوش یادگار جگر ناس کوچر باجارین من